Bwana Yesu Kristo atukuzwe sana. Ushindi kwa damu ya Yesu Kristo. Kitabu kile cha Nyakati wa Kwanza sura ya 14 na mstari wa 15, Biblia inasema, mara usikiapo sauti ya kwenda juu ya hiyo miti ya miforosadi, hapo ndipo utoke upigane vita, kwa sababu hiyo itaonyesha kwamba Mungu amekutangulia ili kupiga jeshi la Wafilisti. Katika ulimwengu wa roho kuna sauti, kabla hujalielekea kusudi lako, kuelekea hatima yako, kuna sauti ya Mungu huanza kuzungumza ndani yako. Watu wengi kwa sababu ya kutokuelewa, kwa sababu ya kutokuitii sauti ya Mungu inayozungumza ndani yao, wamejikuta wamepoteza hatima zao. Wamejikuta tayari katika ulimwengu wa roho majira ya hatima yao yamepita, kwa sababu mafanikio, kusudi na hatima zetu zimefichwa katika majira. Watu wengi wakati Mungu anawaandaa kwa watu fulani, wao huendelea na mambo fulani. Anapofika yale majira ambayo Mungu alikusudia kuwainua, anakuta hawapo katika sehemu sahihi. Na wakushindwa kuwepo kwenye sehemu sahihi kuna wafanya washindwe kufikia hatima yao. Ndugu yangu, ile sauti inayoongea ndani yako kuhusu kuanzisha biashara, hiyo sauti ni ya hatima. Ile sauti inayoongea ndani yako kuhusu kuanzisha huduma, hiyo sauti ndio sauti ya hatima yako. Ile sauti inaongea ndani mwako kuhusu kuenda kusoma, hiyo ndio sauti ya hatima yako. Kwa sababu pasipo kuitii na kuisikiliza sauti iliyobeba hatima ndani ya maisha yako, huwezi kufikia kusudi lako. Ili uweze kufikia kusudi lako, ni lazima uitii sauti inayoongea ndani mwako. Watu wengi wakati Mungu anawaambia kuanza hatua fulani, kuanza mambo fulani, wanakuwa hawaanzi. Wanakuja kushituka tayari majira yamekwisha kupita. Ndugu yangu, ninakusihi kupitia sauti hii ya hatima inayozungumza ndani ya maisha yako, uendelee. Hiyo sauti inayokuzungumzisha kuanzisha mambo, kuendelea, hiyo sauti imebeba hatima ya maisha yako. Mpenzi mtazamaji wangu, ninakusihi na neema ya Mungu iwe juu yako, uweze kutambua saa na majira sahihi ya kuelekea hatima yako. God bless you. Secret to this mind of God, Prophet J.B. Innocent. Amen, 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 amen.